هنرمندک سوری دخوازه بریا هنر خو پشتگیریا پنابرین سوریه لبنان بکه. دیالا کو زاروکتیا خو لکویت در باسکریه و سال 2013 هاتیه بیروت دبیشه. نها گلک زاروکین سوریه بخوندن مانه لو ما او هول دده لسر زاروکان کار بکه و پشتگیریه بدوان. هلا انا كثير بحب يعني كثير بيهمني اشتغل بۆ من پڕ گرنگە ئەس ji bo mafê mirovan kar bikem tiştê herî zêde ez niha li ser kar dikem ew e zarok bikarin xwendina xwe berdewam bikin bi zarokîtiya xwe bijîn ji ber şer gelek zarok ev 3-4 salan bê xwendin mane. ومعظم الاولاد بسبب الحرب. مالا دیالا بویا مرسم هنر به باشترین نامه دبینه جبو کو باندوری لسر خلکی بکه. أنا بشوف إنه عن طريق الفن إن كان رسم Ez wiha dibînim birêya hunerê resim beyan muzîkê tu dikarî nameya xwe baştir bigihînî û dibe ku tu zêdetir bandorê li ser xelkî çêke. بالعالم. هنرمندا سوری بردوام لگل هجمارک جزاروکین کامپا بوقا یا پنابران دست به پروژین جور بجور دکه. و جاری دیالا هسته زاروکان بریا رسمین لسر دیوار کمیسیونا بلند یا پنابران للبنان دخر روژوه وان فیردکه. هر تشتین کو بید فکرن لسر دیوارین کمیسیون بکن رسم. فكرة إنه نحن عملنا مثل Me gropeke agir çêkiriye ku çanteke wan hebe û têde tiştên herî giring di jiyana wan de bixin navê çanteyê ji ber ku dibe ku ew sefer bikin û venegerin lawma niha raman ev ew ev tiştên herî giring di jiyana xwe de diresmînin. مهمة بحياتهم. هجمارک زیدش کوچبرین سوریه للبنان دیشین. حکومتا لبنان جی گازنان دکه و دبیشه او نکاره وی هجمارا زیده یا پنابران لخوا بگره. لو ما نها گلک زاروک دوری هولین خوندنه کتنه و دناوا کولان لبنان ده کار دکن.